ka gone ka mokgwa ke gona ge re gore ga mo sekolong sa Makgopela High School se se le mo scheming mo districteng ya Mopane. Re napile re tsene mo sekolong sa Makgopela High School mo motseng wa scheming Mopane district mo e le gore tlo bontšha baithuti movie wa Boiphihletseng o mongwadi wa gona e le gore nna papa gora maranka moga Jannes Mokgotla teacher wa ga Maposo wa Paneng. Hai jwale ra ba tsena jwale re ke sebaka se ke le dumedise ka mokalena baithuti ba Mphatla Marematlou ngwang wa ke 2024 bao ba tsena sekolong se se sa Makgopela le sekolong sa Kolotsi na le barutiši ba rena mola morago wa tswa sekolong sa Mokutlo o Mme Monyausi le Mme Makwala. So re na le baeng ba rena baeng ba letšatši ke mongwadi wa puku ya Boiphihletseng ye re di yona ka paper 2 ke Morena Lesiba Cheremaposo ke Monola eno na mile ra ba le motsweletši mogolo wa tiragatšo ya rena ya Boiphihletseng yeo e bonalago mo la televišeneng ke Mogau Maredi. No ke a leboga ke beng ba rena bana ba rena ba theeletša a ba di dišatra ebile ba phasa bana wa bona mo ke papa gora maranka moga Jannes Mokgotla teacher wa ga Maposo wa Paneng le go la manyogo e kwa ke ya na yo le go masau a re go a di phala le go di phala nna ke re go tsa phaleng le go tsa phaleng nna ke re ke rata go le botsa gore a ke tsamaya ke noši ke tsamaya le Mogau Maredi jwale ka lesedi ba mo introducitše gomme bobedi ba rena re tswa go Lenyokgo Trading and Project re tswa go Mogau Production ebile re tswa go Chari Wonder. Ke tsena ka movie wa rena wa Boiphihletseng movie wo o dirilwego o le go lebeletswe pukana ye le balang ka mo sekolong ya Boiphihletseng. Movie wo o sepetse leeto le le kudu o thomile e le puku wa ba tiragatšo ya seyalemoya gape wa ba wa mo ba fela sengwalo sa go tsenela diphadišano le konsuke movie ka bona a ke re kwana so na le ke tshetse go mo wa Boiphihletseng kwa sekolong sa Makgopela mokane ke dula a na mo scheme pele ke beng ke rasa go lebohisa Mr. Mogau Maredi le teacher Maposo le re susitse ka maatla ka lebaka la padi weni ebile re tlo kgona go gola re ka se ka lebala ka lebaka la gore ke movie so re ka se ka lebala and re tshepa gore re tlo phasa ka level 7 ka mini re malaji ba bile ka lebaka la gore re ka se ka lebala ke leboga Nakal Bumeisa, Galina Transfer Petrol from Buloti Secondary School. In a moy, the Waka, we go on your TV, I will be taking Ratole was the one to Chamapos, and it's in Gawana, ever to steal you. Anale, Renali Tumela, Rilo Wala, and a Rilo Pass, I can get Boni, even a Pushi, which is any Puchi short, Kumanidi. The answer is John. Hello. Naga namwa wa Ramasibila gizana sekolo Makgopela Secondary School naga so film ya Boiphihletseng ke beng nyaga bona monna yo wa ngame makunela vele gi moni ene le re bone o re tuteleje ga mada re le masata thagano nao mafele jono kondo o jola bile ga disujo jawo aye naga lina ilisiba matabela mainaga dirudilo re ka mora story se when character ya makunela ore ke monna wa ngame yo loro a khatalele ngwana wa loro ke are ke ribone le ntho
Na ka lina ke nna Ramloko Masana so ka ra story se sa with pitching ka nya ka bona re bone le hloli so mafeni khondo ba bona ka khona se bona re ibe di chomi but then yo mongwe o ba serious ka sekolo yo mongwe ba serious ka sekolo nna ka lina ko mojamalaji kwa Makopela high school ka mara ke ka ipitetsene ke bone be ke nya ka bona monno wa tsima ngwana wa challenge ra sekolo na golele for isuzo jao Kali nak karena ya nak kerja level nak kayak ruboni ukondo kote lau baba mchinja shele then ya kali nak na mama da ba comfort malajo go dilen ga mogore even if wa kutisa challenge o kutisa ja uthibela ngwana ra sigadi ya janya ga no didia inotse valore there's always a time you are getting dilo jao de fele dilo jao de pomele danko nna ngogora mato so ntse rutilo ka bari ya ipujing gorne awu ba ngama bu truth ene gorne o ka sepela nga ga idolila busana nna ke Motsimalatsho wa Makopela high school ke morutisi wa Sepedi le Melagae Mphato wa Marematlou na le baithuti ba ka mo se re beletše tiragatšo ba sefantšho sa tšwela televišeneng sa go iphitlhetseng ye le papadi ya selemo a re ithuta ka yona o ile ro ngola tlhatlhobo tšatšing la gosasa pele ke lemogile gore bana ba ikutlwisa bokaone ba ile beletše televišeneng ebile ke dumela gore ba ile mpha dipolo tše di botse ka kotareng ya bobedi ke tloa ke nna le tshepo le kgolofelentše le gore le ba ba sa kwešing ke re bala le ba se kgone go bala ba goditše molaetša wa di ka moka ya leboga ke morutiši wa Sepedi o tswa sekolong sa Bolotsi Secondary School Mr. Molokwane ML ke kwa ke thabile kudu ka re tlisitše bana ba rena mo o tla ithuta ka yona buku ya o iphitlhetšene ebile ba emetše gore ba ngwale ka yona o sasa ya ra gore ka mokgwa ba e boneo ke kwa ke thabile gore ba ile o yo e phasa ya leboga